Cyambere kwakira uyu mwaka wa 2023 Ribu yafunze Pastor Imana Joseph uzwi ku izina rya Yongwe akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka escroquerie mu rurimi rw'igifaransa. Afungiye kuri station ya Ribu ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Igihano giteganyijwe kuri iki cyaha kigaragara mu ngingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ikabivuga ko umuntu wese wihesha umutungo wundi MONDESTONE ndayizi ni televiziyo nemera. MONDESTONE ndayizi ni televiziyo nemera. MONDESTONE you are my number one. MONDESTONE nukuri turakwemera. Ka twongere tubahe ikaze abantu bose bakomeza kurikirana MONDESTONE TV, tubabwira ngo muri abantu b'abagabo Imana ikomeze ibaha umugisha. Twongera tubabwira ngo mukore subscribe, comment na share. Muramukoze cyane, mukore na like nta kibazo. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru ishushe iri kuvugwa hano hanze. Inkuru yazindutse muri gitondo ebana ishushe kabisa, ivuga ku muntu bita Harerimana Joseph, abantu batazira Apotle Yongwe. Apotle Yongwe amakuru ari hano hanze aravuga yuko afunzwe. MONDESTONE yagerageje gukurikira amakuru ahantu hose ebana, inkuru ku yindi paka tugeze ku nkuru y'ukuri. Twarimo twitohoza neza tugerageza gushakisha amakuru yuzuye. Ubungu rero twayagezeho kabisa. Abantu bari kwibaza isi Yongwe yafungiwe iki? Yongwe yabayibye? Yongwe yakubise umuntu? Yongwe yakoze iki? Ahandi bakibaza se ko nta nzara afite yaba yafunzwe se? Ni ibyo yandi yariye, ni nyumbati yari ibijumba yari iki? Ibyo byose ni amakuru abantu bose bakomeza kwibaza, ariko amakuru nyayo y'ukuri nta handi wayasanga atari kuri MONDESTONE TV. Niyo televiziyo imwe rukumbi ishobora guha amakuru yizewe kandi y'ukuri. Hari abantu baje babibaza ngo MONDESTONE ni iki? MONDESTONE bisobanura iki? MONDESTONE bisobanura ngo ni isi y'urutare. Isi y'urutare uvuga ngo komera rero nawe aho uri hose, ufite ibibazo, ubabaye, ugwaye, tukubwire ngo komera nk'urutare kuko wageze kuri MONDESTONE isi y'urutare. Uyu munsi rero kuri MONDESTONE amakuru ahari avugwa ya Yongwe. Abantu baribaza ngo se Yongwe byagenze gute? Reka tubanze tubashiriremo inkuru y'umuvugizi wa Ribu yatangaje avuga kuri Yongwe. Cyambere kwakira uyu mwaka wa 2023 Ribu yafunze Pastor Imana Joseph uzwi ku izina rya Yongwe akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka escroquerie mu rurimi rw'igifaransa. Afungiye kuri station ya Ribu ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Igihano giteganyijwe kuri iki cyaha kigaragara mu ngingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ikabivuga ko umuntu wese wihesha umutungo wundi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitirira izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Okay, ndumva mwabyumviye uko bimeze, ariko nagira mbabwire ku bantu batazi Apotle Yongwe. Yongwe ni umukozi w'Imana, ni umuapotre, akaba n'umu businessman. Abatari babizi, ni ufite ya televiziyo bita Yongwe TV. Yongwe TV abatahazi iherereye ku Gisozi.
Reka mbanze mbereke inkuru yatangajwe ku kinyamakuru bita Primo.Rwanda. Primo.Rwanda. Inkuru iravuga ngo Ribu yataye muri yombi Harerimana Joseph bita Apotle Yongwe. Bose aravuga ngo urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda Ribu rwatangaje ko rwataye muri yombi Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Apotle Yongwe. Umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Thierry yabwiye Primo.Rwanda ko Harerimana Joseph yafashwe kuri iki cyumweru tariki ya 2 Ukwakira 2023. Akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ku bijyanye n'uburyo icyaha akekwaho yaba yaragikozemo, umuvugizi wa Ribu yavuze ko bikiri mu iperereza, bityo ko kubitangaza bishobora kubangamira iperereza rikiri gukorwa. Ahangaha tugeze twagira tubabwire yuko amakuru tuyafite yuzuye ko umuntu wamufungishije reka ndaje tumuvuge mu kanya. Yagize ati ibimenyetso biracari gukusanywa kugira ngo dosiye ye itunganywe ishikirizwe ubushinjacyaha. Kuri ubu Yongwe afungiye kuri Ribu kuri sitasiyo ya Kimihurura. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya escroquerie. Reka twumve ahangaha tugeze naho bavuga imyaka gihanishwa, mbese igihano cyacyo. Escroquerie se ninde ya escroquerie koko? Si umukozi w'Imana kweri nawe agahora ubescro nawe? Ivyo bintu ko bitoroshe. Yongwe se yabakora escroquerie nawe? Reka turebe. Giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo wundi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Kiteko rikaze. Bane mukunda kubesha abantu. Igiteko izabakora kabisa. Kwizeza icyiza umuntu. Mwitonde. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3. Bya bintu bikaze. Imyaka 2 tarenze imyaka 3. Ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Bana mukora escroquerie. Mwitonde kabisa. Ibi ntabwo byoroshye. Ribu yaboneyeho kwibutsa abaturarwanda ko bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya mu kazi kabo ka buri munsi, kandi bakirinda ibintu byose bishobora gutuma bagirana ibibazo n'amategeko, kuko ari bwo buryo bwiza burinda umuntu kugwa mu cyaha, biganisha kumuhungabanyiriza ibyo akora.
escroquerie ni danger. Ntago byoroshye. Reka twongere tubabwire ngo ari gukurikirana MONDESTONE TV mukore subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana amakuru agezweho. Twongere tubabwira yuko inkuru tugiye kuyitunganya neza, amakuru ya nyayo tuyafite yuko byagenze. Cyo tugusaba we kura subscribe ukomeze kurikirane inkuru zacu zose, amakuru ya nyayo yizewe nandi wayasanga atari kuri MONDESTONE TV. Nuko umuntu bamufungishije ari umukobwa, dufite n'amajwi ye tugiye kuyashiramwo, muze kurikirana tuyashiramwo, tureka tubumvishe amajwi y'umukobwa bamufungishije. Nkurikije message yanyohereje ntabwo mbyizeye kuko uyu munsi ni kwa kabiri yarampamagaye arambwira ngo ejo uzamvugishe tuvugane, ngo nk'aya masaha uzampamagare. Ejo ndamuhamagara arambwira ngo ari mu kiganiro, baraza kumvugisha cyangwa nongere muhamagare. Nongeye kumuhamagara ntiyamfata. Ndumva mayumvise ko byagenze. Reka tubabwire ngo mukore subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane inkuru igezweho. Turakomeza kandi tubashakira amakuru buri kanya ku mwanya uko bigenda. Turabashakira amakuru yose yuzuye. Mukomeze mukurikire MONDESTONE TV.